Kami hula-hula pun nanti buka setikyo. Ala tidak tu pindah dakka mereka di ebeng-ebeng. Jom kami di zona ka hula-hula muna sa luhuna di galakar mundo ebeng. Kami piatong. Tangay ko na mga tomata de bata. Asang kia tujulan non pas-pas tomata de bata ma. Tiuma dalat tujuh. Tio dalat tujaya kas dalam muna lamang aluya kas luar. Di pas-pas tomata de bata ma kasi naman itang muna. Gabi ma kanan ulo muna. Sino nakapamparang muna. Real word itu. Jomuk kasih luar muna. Jumpang akan ang ilahan. Zala dapot akan ang luluan. Di pas-pas sudah batama akan tinaw masito dinamiin. Mula tumpe ano akan nabi ka sa sikola. Di pas di batama din na sila bisuk. Asang kiat boy na sila. Dapat akan kasih tanah. Mula tungarang udah kana susohot. Di batu di batama kasih otak kedina. Word itu. Sosoni ma dia muna sa luhuna kana tinggal di huda. Hipas ma mo bung mangingat tung bona pasugit. Hipas ma tung aka na tinggal di hutan na asing gitu. Word itu. Asal onay mason si dua-dua. Asal lomak masli jual lomak so tinggal tabuan. Hipas ma mo sa luhuna kana tinggal di huda. Song-song ni ba kana ito tuan. Word itu. Ope, wah tego gimana? Malas mati. Soni majo hatan nawi pasat tami do ako selalu na di bagas atikyo. Mo liate. Amang pada nami. Gabi mah. Alam masih kapu pasat tami sa modelan tanyang kami bagas atikyo. Padang majo di kami godang asatan las peru mat distribuir. Sonari berlanjut. Datus baru datus pabrio musik rock. Jadi nang pula kencang beda honon nami yang kalai kayak itu. Oh, itu. Molo sido honon nami tuhamu. Basama Tuhani. Jala hido si halas sonota. Dari dia doi di senarion. Ngadi jalo hamu mi pasu na si Tuhani. Jala di ifoto nami hon. Ngasor madua ngajaran di colman waing merdini marnono bahkan marodohodo mau lihat mari Tuhan sudah bahasa-bahasa di Tuhan di jalannya kalai do tamu akai to rolo kami di son ngabonulos sesuai nanong takatai 13 tulu masjid kami hamuman nong mengatur honi dua sek kalakon 5 masuk Setawi
Kalau hai pagodang nami, Oh, lo tuh. amang permusik nami nama lo. Kami. Sororo kami. Lapas at mulut tu raja di pamoron nami. Asa berdamang maturi kami godang mulai las pada umah tu Godang sopo. godang sopa-sopa. Warna tiba di hamu pada nami di son asa mangaliat mahami asa huliati hami ma las pasaraton ulus nami tu pamoron nami berdamang ma godang nakobar tu si. Jadi sumani maraja nami, molo tumpe sumani kami terpasangat kami dalam insopla nami, mendapat kauna gula-gula nami, martangi yang mau tuangat terangkat tua di batal, asa tu duluan nero, merlibat kedema di kami akka persaulian, asa wujud siani pasangat nami, lawan dapat terkauna salutna siradani gula-gula nami, hijau na tua-tua titip do natinova golang-golang baik pangarahutna.
Otik sesadia penaboy terpasahat kami lau manang bahamu serajani hula-hula nami sa itu kata di batama namanggomi pasu-pasuna sidang boti mahami raja nami
iboto nami opu misar boru marbau hata ni nama dua nama do tapi 10 lapok pakuling suku mulai hata topok mulai umum goko si pai mau jauh-jauh si Yerusalem dinaro hamu tutongan di bawah nami raja yang baru marbanu kudu hami jala lapok do pakuling muna nong sarma tu do hape mana boru nami manang nai boto nami siap tongan di bagas muna sonari mah hape pasaya muna ari-arina molate mari Tuhan langsung digokok doh jauh-jauh muna nunga sahab behami di sol molate mari Tuhan molate mari kita seluna hipas ko hami rosia desa na walu si raja ni hula-hula muna ima hula-hula si manjukok lumomi mari hamu pinoparni na boru manang na ibato nami hipas do hamu rosia talo parserahani di bawah hamu do holong do hamu nai nang hipas do tong akaya nak kena nadi bona kasugiton laos alan ima raja ni amang baru marpangido do hami to amat kata dalam mitang yang nami asal sisa datangnya kami sisa pangiduan diwa kami do emene mar lutu asal hono masongon mi la tutua lutu mari hamu hagabio lutu mari hamu hamrao lutu mari hamu sanapon lumo bima dos miroha waktu hono masong haten de dua emesi tabadua do perlinggongan ni dekina mok debatado siluat dua tuluhuk nama hamu di baroro birma bokki bahul pasalongan birma to ni muna sahasutan lu mobi ma pinopar ni iboto man na lapor ni mon luju ngada dan di pasalongan kalau pe soni hata pergue bir na boy terpesat kami sira jadi ulah muna tu hamuna dang nama kulit kami ulima roh hamuna las marohan itu di muna songoni majo hata panggoran pergue bir sonari sah mahita tugrajan yang baru pasat ulus herbang mahan kami nama suara sian barga siregar molo ulus na boy tapasat kami sesuai pak kata yota ima tol lepar kamu ma na ngatur koni songoni ma sian siregar pasat kami tu barus gawe jala horas dirajai marga siregar pasaton nami ma ulus tulu lepar jadi rumah katanya kami nak kinto hera nami sada mau tu hera nami na sada ma tu pau punami bawa sada ma muse tu pau punami bolu ima urusan yang sifat atau nami yang bolu mulai kami hula-hula merkau tekas di botol kami totong do gangalap tarigan na lain kami jirisan kami pe jurus mirohat na tulu ma ulos nganek si pasaton namin sada mo tulay kami do iboto namin sada mo tupaw ko anak sada tupaw tuwor pasong lima pagkatayosan kami boleh ate Luaing mga sahat tuangi di mga hula-hula lubis songon na dedok mo na yung kamang baru toluma sadama tu boru nami duhok hela nami sada tu pahok po nami ang kia molo tung boru niaka hahaang gini laikon na majalo ang kia ma di bagasan sadarion di budian nina boruong tua anak tua boru di boto nami asih marwani Tuhan ate akamang boru gawe jala horas tulang alai adorang sohu pasahat kami musik dalam menjogotkan mula-mula pas paihut tema tugutan sopa kasih reja si Ani isok kami to
Jadi mulai nanti pergeleng muna ima di nomor sialahon nomor junggolu ima popong disong juga kamu dos yang nanti ulang di tangan muna yang nomor hita yang nomor ludu akhirnya matang tujuan narion saya di basu-basu tuh kamu di tangan yang mulai mencakup badan nami mencakup nampar kegil nami asa dawak matutu dihami merludu hagabil merludu hamurau merludu nang rasa kabah langsung mengihutusin usir raja nami di bawah kamu dalam ini yang muna mendapat kami bergeleng muna ima ulus negajang ulus sitor rabu ulus gabi-gabi asal anggia ma martinangi marbinege amat tanah martula di bata tujuan narion marhite tangi yang munai asa gajang barita gabi gajang barita horas dihami saluhutna bergeleng muna disiarani emang raja inang suri bedah dinaing rohani marsoba tuamu hidop na dua-dua dan sudah puluh nang sosakut jadi beliau dan sudah nampe si batu paun nami nazo sadia alani mak permusik nami baidang ma godang nomor tusi Semua na buhay pasahan kami las marawani pada muna las nang rohani di muna asal kono nami ya sokan na idok ni na dua-dua titindo ang bana dinopa golong-golong baik pangarahutna otik sesadia pinabuhay pasahan kami tuhamuna si raja ni hula-hula nami sa itu hatta dewatama manggohi basul-basuna sidang bali mahal raja nami Hula 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 hula
ninyo. Alanong marisok kita nuay hula-hula ni Yanakota, hula-hula si Majukot. Didorohan namin, Panginoon namin siya tapugulong. Sada sila pagarong, dua sila patuli. Tuksa halak pe, siya kita. Madokon hata, tu Yanakota. Rap sulema Yanakota dapat anumi. Pasang kami patikin tu. Ang gidoli namin marhiti Yanakota baru. Mau lihat ya? Nabi Produk Dikiot Rusmaroha Sada sila pagar Gus Kotobi Mahita Sada Behita Napasatan Matanauli Tu Pemberontar Dikiot Rusmaroha Kulalalan cuma Tu Pasatan Lulus Perjulu Mahamu Napasato Babaw Masa terus bisa Tuhan Bukti foto nami tujuh luna. Kami hula-hulamu, hula-hula si Majukot dati. Oh, lo teman. Nama kami sian si Mamorana bola. Mau lihat ma? Janggo siap kami dua maulos amang baru. Kamu manong namang atul hor. Ah, tolu maulos siap kami amang baru. Kamu manong namang atul hor. Siap-siap di manang tuan ki parhudul lagi. Kamu mamusay namang goraro. Oh, lo tuh Sesuai dengan hata hinaan. Ala to dulu so. Idok rohanami, mang itu tangnya kita tuh di mata. Oh, lo tuh. Saya asa anggia, tubuh anak, tubuh boru, nyon tubuh keputuannya mangiru. Oh, Sare pen nalifat kuduson hamu mana mengatur nama boru. Perdalan nasara itu heranami itu laiku, sara itu beretku. Hamu mamusin nama mengatur bersada naik. Gawe itu lah. Andang pe evolusihan itu lah. Ala tuktong di pasahan di batari hita pertikian di ulaun saur matua ni iboto nami di bagasat tikyo marhitei di nang rohami hula-hula muna sa luhur hula-hula si Majukot siyan margatap tubolo Oh, lo tuh. molo ulot siya kami tuluma at kamanggoru sada mayano tu iboto nami dohot tulay nami sada mayano tu bere nami bawa sada mayanon tu berebor somonima siya kami tapulot patikiano pasat kami tu ang gidoli garus Tapasat itu hatta Dison rorohan Marga bangun hula-hula muna Dawat marga sinaga Narong di parmonangan o Dima di parkorohat ni Naboro Namin na mawalong kami di Tikyon di pasat tamu Cara di kami Sian hami, anon pasato nulon ulos marga bangun di pasat kami 5 Marpangidom mahami tuamu at pamurun namin natakas na diboto hami asa pangido tangiyang hami siyan lula muna asang giya na tutikin na ng gabi maranak buru namin tutikin na ng so 5 pangidom namin at kamang buru wala tayo Gawe Sinami baik kamu maju godak mula-mulai. Mau lihat mah pergul Cinami. Jadi saudara pe baik kamu mah godang sobat-sobat padu muhamuma tu godang lihat asal mangalian di hari itu kinoparni iboto naboru namyo baik kamu mah gajalami begini.
Ayo masuk ikan. Sumari mari hamuna raja bangun. Dilas nero hamunai mari biar kami biar raja nami. Anggiat ma tujuan nyariong di pas-pas Tuhan sama nami para gele hamuna merhiti tayang muna di laut ta scenario di siarani ma raja nami. Di naik korhat mahami benda-benda kamuna si raja ni pula-pula nami. Mau betung ke berat tangan marsoba dalam nami roh mata betul kamu lasma rohani ibadah muna lasma nang rohani toti muna. Amang permusi nami. Ini korhat nami mata betul pula-pula nami. Baik dalam ma godak nabar tusi. Jadi songonima rokar sobat ku jolo muna martang yang mau dapat nomor 2 di batang asa titik di nenggro boy ujagan ramuna diangka segera di bulan nami di nalaho pasang abang nami di selani doharon nami ma songon ngani dokni na dua asa titik dongkol na tinopa bolang-bolang baik pangarahutna otik sosadio beta boy tarpata tami tuhamuna si raja di hula-hula nami Tuhan tadi batama namangguhi pasu-pasuna sidok bodi mahami raja nami matu kaya namunay martinangi marbidigi na amat bata dilehot di hamuna gabi na ni hula muna sirur na pinahamuna di kurian ni labor nami nang jumulo na ni arak mi Tuhan tau suang-suangodiyo nang akamang baru oh lo tuh karingo ulos nagajang storok rabung na buka saat kami Tuhan muna dia matutu di kurian ni naboru namion selang tugas jangan matutu aka umur muna sureha muna pamuron nami matutu do aka marabinoto setaba aka pacariat di hamuna saluhuna pinoparni naboru namion songon nani misbut dua maturon nami beragama tutu yang disopo beragama tutu yang di rumah beragama tutu yang disopo
Dunga gajang umur ni naporun namion dilian amata di bata tu naporun namion. Bahasa ilang gajang ma umur ni akan naposo jamuna saluna pamerun nami. Matutu. Laksud sumulima nang kami berduduk na umur kami tuhamuna kapamurun nami. Saya berduduk matutu dia muna kapasu-pasu song-songni nang di gabeyon. Do akka pencarian akka nama baik akal seni rohamuna tujuan di arion nang di huta do nang di pengaratuan dia muna saluna pamurun nami. Matutu. Dari komisi itu marurun nami kita ngarung risma opuna sumrok di luki berberdua. Di dewa nama tadi pertama di hamuna sudah hamuna piloperni naporu namion anak tiris boru tolong hamuna bisa sabun sabumat. Matutu. Kontak menda bulan bisa matahari hari. Di dewa nama tadi pertama di hamuna anak namaro martai songsoni nang boru namaro marak para ulaya. Matutu. Asap sahat masa disuruh saat matu yang terus tidak. Bunga sangat akan kata masuk pasal kami ulang-ulang muna bersiap. Saat mah muna horas jala saat mah tu gabian jala totong mah didongan itu. Matutu. Terima kami tua muna kata masuk coba murung kami. Tidak Naik pe nama kami. Lanjut kami. Kami belum kami om. Asal tinahu mah air dua ke perbuatan. Baik mah si tio las masa belum matu hasahatan. Langsung lima dia. tuang ni keluarga Aritonang tadlu mobi mah di keluarga ni Amang Reja inang Reja sok minang di agayan ako namin Reja doon si Tasya
Dison rohami sian tonga-tonga ni hudiatai ima HKBP Hasibuan Resort Simamurai. Patuduhon nasisada habot ni roha dohita na puru amang buru di partading ni panading ni na 22 tahun. Tohodo iyang gosian umur nunga nasa urma 2 baybena nunga las ni roha bay alay ala ni parsirangan ni dagingi babuan na marsihahulongan babuan na sa sada hiyan hamu dagtagagon suhabot rohamuna alanima amang buru na buru rohami siyan tonga-tonga ni hubiatay lau pasahaton silua manang pangiduan hatatangian tuadopan ni debata ang giyat dipudian ni naburu namion diputarapul rohamuna dalam margugo hamu musit tau manguduti apa ulau muna si ganupari dison hami sian tonga-tonga atas nama berhaladu ni huliatai nang dot sian atas nama ni pumuanta ima pumuan ina para di kamsi di berkodo na boru haroro nami nian torok sopiga hita ale molotuk songono pena boru haroro nami las maroham bajakun haroro nami dison hubo jadi songoni madihamu amang parmusik nami kami jero songon dalam di siluan namion baik kamu ma lalu masih jalangan hamid lah baik kamu ma godam nama partisi ya. Pinang Jawa Persis Pangarong na Basai ala diramo tinohita sina mamuka sin arena salku ulon ada di Naburuon saat tutikion di gagasan hai pacok kita di gagasan las ni roha ini mau tutulah siala lima diamu amang guru nami roha mi di tikion namar sialahon nam jumulu di alat tuata na buruon siat tengah-tengahuna siat tengah salutna iben rohan itu so siala hukum muna
jala wadopi kami bukan munon bukan kami no soman huti-huti perbuetir dari boneyak kainata sidonon namin tuha muna amang guru namin soman hatani guras firma poki balbal pas sama firma tu dimu saluna saya jemu madalan ni pas sama tak Iya, maju tuh tolong. jadi taringot ulus nang si bunonon namin si ulus sonon namin tuha muna saya do amang guru amuma mga turhoni Gabi tolong. jadi upacara ma tuita nama maranggi maka tahun taringot Molasan kami isin rumah kurga saya. Gabi mah raja nami. Mula tema di Tuhatta, siang kami marga sinaga, saya ma patuan nabi yang buruh. Mula Gabi raja nami. Kalau siap kami 2 hari nak kindat Februari. Saram itu makmu. Sepolo opo. Sarana itu ise. Dang bro udah nami. Saya mah tong opo. Oke. Jadi rasa mari mana karingan di hamuno. jadi dia mu permusik namin bermula na dengan do sudina baik kamu ma di hami gudang mula-mula las bodoh ma tu gudang coba jadi ma jadi jalani ma amang guru nang ulus sonon nami ma ulus tua muna amang guru nami uwak kami do ulus na hapal ulus na gajak ulus torok rapu tangyang nami tua mata nama tule bata saya itu bejang nama umur muna kamang guru hamu sahutuso sa suto Iya maju tuh tolong. akas torok pinopar mau akan na di bagasa parsahiton sa di pas-pas dua ma uwan na di pinangan ni at kalaiku song-song ni hamu sa luhut na di betong di bagasa parsahiton song-song ni akadadanak na may saibur magudang may payututong muna siloy ajar siloy poda ni natutuana tanuwi mangoloy ajar ni tuhata Iya maju tuh. song-song ni makan na di pangratoan sa di pas-pas tua ma akan na nila tangan na di jula di mamang ulolon na Iya maju tuh tolong. sama ni ma jo hata na boy upasahat kami tuha mo namang buru ula ate ma jadi dia mo amang pamusik nami nang ulusunan nami ma ulus tu panuron nami baka mama badamang ma ulus na bar badamang ma musik na bar tu si
ma di sialani ma atong amang raja minang suri bada tutikin neng ro marti nangi berbinigi ma amat to nomor 2 di bata di tangyang munay di sahapon amat to nomor 2 di bata may tu kami saluhutna pargil lemamuna di sialani amang raja inang suri bada neng ro mahami mata untuk kamuna tuhut manobahmu molutuk ke holat tang marsombang unang mamanarita pada muna unang mamanarita nang kundi muna tanya ko kamu hami to amat to nomor 2 di bata asa boy waka ari neng ro di nalaw ka jaga ron hamu boy ujagar sian ari sadarion lasmar mamula di raja nami amang permusik nami neng borhat hami di nalaw manopa hula-hula nami bedamang ma godang soba-sobai. Gula-gula nami mula tumpe somoni dalam di soba nami lasma rohani badan lasma nang rohani tandimuna jumpang maatong somang nadok ni na tua-tua titindo na tinopa golang-golang bain pangarahutna otik sesadia pe nataro pasahat tami tuhamuna si raja ni gula-gula nami tuhat tadi batawa namanggohi basu-basuna sidok bote kami raja nami